Kelumpung yelekai bol beletip kum ka Sunfeast Cup Arajar Arpulai Meglaya Master ya ka belepenyat de Kelinti Jam Football Center ha ka jinga terilang bat ke SPT Sports Bangalore kala yok ban sedang menta ka singi ka Arpundri Terik Risau hamadan yelekai jang ka senang Maulin Maukan kini kelumpung yelekai bol ka deina ka benta ki Hebrit Shinrang ki bahapo ka under 13 bat ki under 16 na ka benta ki kena Shinrang kena kentai. Hakini kesengi lawan ban play perda do uba Jeffrey Warlarpi Meglaya coach kumukongsan hakajinga don lang uba Tebor Makri rang basnong Maulin Maukan ba Sumar lang swear President Kelinti Jam Football Center bat kiwe. Hakini kelumpung kidon haduk san pauteli ki kenhun ki ban yakun yakni yakanam la adu. Yakni kelumpung Sunfeast Cup la sponsored da ka Sunfeast ITC company bat la pelong yakni kelumpung kum shibenta ban ailat yaki kun samla it football bekin yo yakalat ban sei madan yakasap ka pong ka bekidon ha ka jingile akai ball bat kilat du kin yo ru yakalat ban net yakun chagoti. Habab hai shika jingile akai la yok ban sedang da ka jingya kun hapding ka Shillong Soccer Scout persya ya ka umbir ha ka ba ka umbir kala pelim no ya ka Shillong Soccer Scout da shikul la not. Bat ha ka jingile akai jing ki Hebrit ki ba hapo ka khat lais nem karta la ya kun hapding ka PFR Academy Shillong persya ya ka nartap grassroot nongpo bat ka PFR Academy kala pelim no ya ka nartap da sankul la not. Te shua bangin lek ban ai kumle ye ki players hamadan ka bekije Maratha Dravida Uttara Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mage Gahe Tava Jaya Gatha Ganadayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya Inang lele kayak gini tetap. Go, 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 go.
Kampalan di lapha na nga bangan 100% ng mga hagajaka jungi nakaliang ka office. Di hatin ba nglayakran bat ba sumar ting ong jing siya di tapos suwan bang siya bertalang ba biang palan. Di yung ba sumar bat pidi berhibunwan ba finlong chief guest. Di tak prisi bun ba sumar bila invite nga akong chief guest sa ganito program ang tas ni. Di nakaliang jungaru ay jero ya ka Lintijam football center di kepala menwara kat kini ka tournament bahaya kini ka Temri boy di ai ku beli ya jingla jung i ti jing don lang ni ru bit i chairman jong ka molen mau kan pulun mo di jing don lang jung i ro kala pensengan kini program tas ni nang ta ya i rambak sinong jong ka mau kan kunjur ya i vice president jong ka Maulen sports club de je don lang ru brokhot mafi hani sini momenta kunjur represent jong ka SPT mo SPT sports kipa sponsor ya kani ka tournament momenta de nakaliang jonga am dakwa ban try brokhot fi to i kungkini jet program fikwa bit bani ino ya ka action jong players sport madan pembede ya fix ngap bun ni gino kren te nakaliang jongar kan ai tan sibun jingkren te ngasu kumta ka kadai tang ka jingket bok jonga i brokhot ki tim gi wan chementa kan ni program montas ni ka paslang montas ni te kit bok ya pro ki tim ba kini le kai ba bat haga pokut ingin sayo ya kinong job bat kita inong job kini khmat pat ya ka lalong kini khmat ya state mo kini lek pat sya ka not izon ka banlong pogoti te kitbok iki baro te ngamnum la ru banong bangan klem da ai kublei ya ki samla jo ka Temri boy nomor ngade prenten ru idon wi program nomor ba hakaliang football hi ki samla nang ni Temri boy kila ai contribution ba sebab palat nomor ta ka state jongi nomor ba kita asyik bertah pun berteli ki national level kita kita peniat ki recognize tournament kum ki bala peniat da ki AIFF nata kum super tokop nata bat ki SGFI tournament ke ba bun hi hakan ni youth league ke youth football tournament ke ba ngisi mentah ki kambun ki samla na por riboy bat nila juara man ke por ya ka nam ya burom ya state jongi bro kawai te kejingla bangin peni pilihan nak ni Temri boy te kal along sya ka jimtoy state jungi brokoi te ngakermen ru ba nak ni tournament ba monta nomor ba haki penai ki pan setengah tu ni penai ki tim ya pen krek biang ya kami gila tim bagan let sipo ka kilo India nomor ya de qualify ning ba jong ni tur nimba ni tournament ni berang sudah ka joki AIFF ka junior football tournament juga AIFF tinggi qualify nak ni tournament iyo top 8 te gini top 8 kipa qualify nak AIFF football tournament ke berang sudah tikin lek penisi mentapat ya kilo India te community ban ngadep ya keren di bak semar nomor ngidang .com susu untuk klanya ke tim te nomor kendi tournament kendi under 17 how to snowball te ngatry nak ni tournament kumakalong mentah video penyak ya kendi under 16 ba under 13 yang ngeskam nak ni tournament juga under 16 nila ban yo sibun ki player nak ni tournament bakal ai kren ba sumar ba in select hai player kena mungin yo dang la khot ya trial nomor ta state team ni yo ki player ba kham kan sa shu kena mungin pun klanya team teng community ba nak ni tournament rongin la ban i nak limba jing tristom jing ba sumar ila ban sei player ni ba kin yo ban one trial ha ke tournament o ke jing pukre jongi nomor ta kilo India
Ti kamdan issue